ومعلما
محمد صلوا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Al-hadits atau kama qala. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para ulama, nakhussu bidzikri Kiai Haji Subaidi Ghazali minangka penceramah saat berjelaku bangkin kak dinto se samangken ampun bedak ing dalam perjalanan menuju dekat dinto tempat tarjukan sibetan kaula amul jaaki salirana semulja ke rusda, salirana semulja ke matalbi, salirana semulja ke hawina, salirana semulja ke nawi, salirana semulja ke Ahmad Yani, salirana semulja ke Nasir, salirana semulja ke Matwi. Tor satejeh para kiai sebeten kaula tak mungkin nyebut asma agung epon tong persetengah, namung tak ngurangi rasa taklim torjukan rasa hormat beten kaula dek kasatejena. Torjukan sebeten kaula amul jaaki sateja aparatur tisa nyabekan temor si hadir saat mangkin kak dintoh. Torjukan sebutan kaula muljaaki Bapak Kepala Desa Candi. Torjukan sebutan kaula muljaaki sateja para Jamiyah Hadrah Al-Banjari Pondok Pesantren Al-Kiram. Torjukan sateja para undangan sesami-sami hadir saat berjelaku mangkin kak dintoh sebutan kaula muljaaki. Langkong dimin ngereng beten kaula sateja ngoncuk ke rasa syukur dek kehadirat epon Gusti Allah Subhanahu wa taala kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Sekak dimah beten kaula sateja kaparengan taufik, kaparengan rahmat, kaparengan hidayah, tor kaparengan inayah epon Gusti Allah Subhanahu wa taala sainggana beten kaula bisa apol kompol ning tempat kak dintoh ning lampa se sangat agung engki kak dintoh. Se pertama mut maimut beber epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tor se kaping dua engki kak dintoh minangkah salametan watabaipun mulang areh Ananda Muhammad Aiman Hazik minangka putra pertama ipon taritan Humaidi torjukan taritan Lutfia. Moga-moga anak kak dintoh itu dia anak si soleh sebisa ngebekte dek kabangsa negara sebisa ngebek bekto beten kaula ngatore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati ruhi Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli dinihi wa ansahum ya'ul mursalin wal malaikatul muqarrabin wal ulama wa syahidi was salihin semusan sya'atul qadir dan muslimin ahli kubur minal muslimin wal muslimat syullillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Fatihah saya yang dua usah kita anak saya Islam tiara makin muka-muka anak saya soleh keparingan ilmu bermanfaat keparingan berselamat tuti arus antam fi dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung Tarika lampa sesa tersipun ing kak dinto pamausan salawat nabi sedalam hal kak dinto pedi epin sareng Jam'iyah Hadra Al-Banjari Pondok Pesantren Al-Kiram bakto boten kaula ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad akram yad'u ila al-haq ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad المصطفى الصديق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلي وسهل مقاتك يا ربي صل على محمد
فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بحماك دمعي كم فاض الحسن نداه ومداد أفكي كم أباح النجم سناه وكأن دموع عيني كالجذع لم رآه يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق طلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
يوقظنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله بها يا الله يا الله يا الله بها صلوا على النبي محمد يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة هدير أجونا الكسنة يا الله بنتنا أجونا الكسنة هدير أجونا الكسنة بنتنا أجونا الكسنة تسات ما سفن أري أمور قرن سفن أري نيون شفاعة كسنة نيون شفاعة كسنة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى كفك وسنا أجونا tak kongang maki pentingan kafaku sena ajunan tak kongang maki pentingan ahli sokor de pangiran pungkasa para utusan pungkasa para utusan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma ajuna ya Allah Allahumma salli ala Muhammad ku lako perkompolan cuma ajunan arapan ku lako perkompolan kakui kampang urusan ban ma berada tempangan ban ma berada tempangan sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أمة صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong samuga kalaben pamangusan selawat Nabi Kak Dinto. Beten kaula sateje sehadir saat bujalaku Kak Dinto kacerita minangka umat epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benku laku bila ampun abali dek kajunanipun Gusti Allah. Ya ko sareng Gusti Nabi tojukan kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu saya sami-sami muljah. Sebelumnya lampa seterus epon ekabitin beten kaula kedua amanah dari tuan rumah iki Kak Dinto Bapak Surahmat sareng Bapak Sekeria sekeluarga. Saya pertama nyempihaki matur sebu sakalangkong atas sateja rabuna ajunan Kak Dinto dek ka tempat Kak Dinto. Karena putan kaula yakin ajunan Kak Dinto benita keduan kafarduan nengi compok epon namung karena esto pangesto na ajunan seteja saing kena nyempat taki hadir dek ka tempat Kak Dinto. Moga-moga sateja kapegusan na ajunan Kak Dinto ya belesa sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaping dua Bapak Surahmat terjukan Bapak Sekarya sekeluarga nyuwun sapora atas sateja kahelaban, atas sateja kesempatan, atas sateja kesalahan saya dari torator. Saya ampun ya toraki atau benar saya beri toraki Kak Dinto cuma saya bisa sampiaki iparingaki sang tuan rumah. Moga-moga satejana Kak Dinto kenging belesan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu, saya beten kula amal jaki lampa sisa terosepon ingki Kak Dinto dedebun agung. Sedalam hal Kak Dinto bedi sampiaki sareng sarerana semolje Ki Haji Subaidi Ghazali bekto beten kula ngatore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bi syari'atid din amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah aw kama qol. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, sadaya guru ngaji, sadaya tokoh masyarakat, tokoh agama, saya sangat abdina amal yaqi ben muga imal yaqin Allah nakhassu bil dzikri wa ta'zim wal hurma ajunan jemulja Kiai Asnawi ajunan jemulja Kiai Hawina ajunan jemulja Kiai Soyono ajunan jemulja Kiai Matwi ajunan jemulja Kiai Rusdah dan saja para kiai lain. Tidak mungkin beten kau bisa nyebut asma nabang sibengah, namun tak ngurangi rasa hormat dari beten kau lah. Saja najukan beten kau lah amul yaqi ben muka imul yaqin Allah sahibul hajah sahibul bait sahibul da'wah wasurur Nanda Humaidi Nanda Latifah Bapak Jurahmat Ibu Tolak mungkin Bapak Zakaria, Ibu Hamidah, Jatim, sekeluarga Kak Dito. Saja najukan beten kula amul yaqi ben muka imul yaqin Allah. Aparatur pemerintah utama pon inggih Kak Dito, kepala desa Nyabekan Timur. Sareng saja perangkat epon torjukan beten kula amul yaqi Bapak Kalebun Canti, Bapak Sunaryo. Saya sangat jukan beten kula amul yaqi ben muka imul yaqin Allah. Tak lupa juga majlis salawat al-kiram ini. Saja najukan beten kula amul yaqi ben muga imbul yaqin Allah. Ajunan saja para undangan hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Saja najukan beten kula amul yaqi ben muga imbul yaqin Allah. Alhamdulillah pada saat pagi magen dan kula ajunan saja keingin pertolongan Allah bisa menghadiri undangan sahibul hajah tuan rumah Nanda Humaidi sekeluarga dalam rangka zikr Maulidir Rasul sekaligus salametan putrah saya pertama dari Nanda Humaidi saya paring asma Muhammad Aiman Hazik. Nyuona doa ajunan saja moga-moga salametan Kak Dito bener-bener kata rema ada ke Allah Subhanahu wa taala. Saing kena badan kaula ajunan saja ngereng pada dua dekat Allah. Moga-moga badan kaula ajunan saja Nanda Humaidi sekeluarga leres-leres kenging syafaat barakaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama iki panika bayi Syekh Salamti. Moga-moga bener-bener jadi orang saya saleh, saya ibadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menyelamatkan anak tibi beneran sepodok nada tasaki nang itunya lebih-lebih pagi nang alam akhirat. Amin Allahumma amin. Salawatullah ma'asalam moga-moga harus terusan ya turakina ibn jirikina dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in sampai dan kaulah ajunan saja. Moga-moga sami-sami kenging ngarempis rahmat salam ibn Rasulillah sehingga dan kaulah ajunan saja tuan rumah sekeluarga bener-bener jadi orang yang selamat, orang yang ontong, orang yang bocor. Nang itunya lebih-lebih pagi nang yaumal masyar, nang yaumal qiyamah kenging syafaat pertolongan ipon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja dosana sampean ben kula kapi samora ben Allah. Oleh rahmat Allah, oleh pangapuran Allah, oleh ridwan Allah pada masuk ke surga Allah asaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Lebih-lebih pamosan salawat segi buru siampun ipimpin sareng jakanca Jamiatul Hadra Majelis Salawat Al-Kiram. Moga-moga sami-sami katarema ada ke Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga pering agina sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ben muka-muka dia tanda dan kaulah ajunan sateja tuan rumah sekeluarga mabada peringatan kelahiran Ibn Kanjeng Nabi mabada pamosan salawat mancar setia sabab petanda jak lakar abad lebur dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ajunan sateja sesami-sami peten kaulah abul jeki. Setong ulama ada bu setong kitab nyamana Al-Imam Busairi. Imam Busairi panika dari lebur ke Kanjeng Nabi, dari senengah ke Kanjeng Nabi sampai bedena koros. Apa napa mak koros lebur geluk ke Kanjeng Nabi terok atemu aben Kanjeng Nabi tapi tak mungkin. Kanjeng Nabi itu dari terona sampai tak nyaman ngakan, tak nyaman tedung. Beri cinta ke Kanjeng Nabi wal hubbu ya'taridul bil ladzati bil alami. Jadi berarti orang seneng nikah, orang cinta, orang sayang tak nyaman makan, tak nyaman tebung, tak nyaman adeer, tak nyaman nengeneng. Sampai Imam Busairi dari cinta naka Rasulullah koros untuk bertemu tidak mungkin karena apa? Sudah Rasulullah wafat secara zahir tak mungkin ketemu. Imam Busairi dari cinta naka Kanjeng Nabi sampai lupa ngakan, lupa tedung, lupa nginum sampai bedena koros. Takut tak temu ke Kanjeng Nabi pagi ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Pas berema sampean ben kaula dia. Jaring tadi sakali paling ibu kena monoton mari ya Nabi salam alaika. Depak keluar enggak baca kitongkeng boleh. Begelur. Pada bayi ben sini gumik ada. Coba pikir, nikah cerita para ulama. Syauqul muhibbi ila Muhammad, cinta ke Rasulullah. Afnahu, bisa mata ada, bisa marosak. Borong-borong selain ada, bini korang ada, orang tua korang dunia ada. Apa? Cinta ke Kanjeng Nabi. Takut tak temu pagi ke Kanjeng Nabi. Nengi alam akhirat, nengi hari kiamat takut tak temu. Bila tak temu ben Kanjeng Nabi, malah harap panik kasih titi orang selamat sampean ben golek apa ya orang. Nah, sampai setong sahabat ada mulut kelu. Setong sahabat nyamana sahabat Thauban. Nikah terus terang terus-terusan aladin Rasulullah. Ningi Madinah. Ada era Rasulullah gani ke semaranta sahabat Thauban. Kenapa sana cak ibn sahabat napa sadujuk kepentingan Rasulullah cak sahabat Thauban. Nah suatu ketika sahabat Thauban menikah matur ka Rasulullah, ya Rasulullah abdina ning dunya ka itu Rasulullah terus-terusan apolong sareng ajunan terus-terusan aladin ajunan maranta ajunan kepentingan ajunan saja abdina semaranta Rasulullah pagi abdina ning hari kiamat beapan kieu sareng ajunan Rasulullah karena muntah pagi ben Rasulullah ning hari kiamat palang bania nikah sahabat beni orang nyapekan beriah beni orang gepora Arya sahabat Rasulullah silakan dijamin masuk ke surga nangis mikir pagi takut tak temu ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muga-muga dan gauda ajunan sateja tuan rumah sekeluarga kalaben bedana are mangken mabeda zikra maulidir rasul mantar detia bentuk nah sampean ben gauda tuan rumah sekeluarga cinta de Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben muga-muga shalawat cekik guru katarima ada ke Allah Subhanahu wa taala sehingga dan gula ajunan saja pagi nang hari kiamat jamin syafaat Rasulullah jamin pertolongan Rasulullah sadojo dosa sapora sareng Allah marga andi ben-benan marga andi nabi
iki panika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ani enggak pada palak lemak. Nah, tak kasih niku mik palak lemak ya. Sambian mana boleh. Ada beri ya. Jadi pada genteng tu agi, mancer pada jadi orang ontong, orang bocor, orang salamet, abek tibik ben bini ben nak potong, neng itunya lebih pagi neng alam akhirat. Mancer sapora atusan pada kapi. Amin Allahumma. Ajunan saja sami betul golong mulia kira mari lah mulut. Mari cerita kanjeng Nabi kan dari kamu mulut cerita kanjeng Nabi. Jadi gini gini. Pikir berempat cinta sambian ben golong kanjeng Nabi. Coba sampean lebur ke ajem, lebur ke sape, cek seding, cek pete mun urip haram peken. Beri kan? Beri kia sampean mun lakar cinta ke kanjeng Nabi, torek lalampanna kanjeng Nabi toro, kanjeng Nabi male tak ngosok, kanjeng Nabi male nyafaati ke sampean ben gaula pagi. Bejeng terutama selama waktu. Pabunya imata sholawat, tapi tak bejeng selama waktu. Tolos, nyonglet. Mantar pada oleh hidayat dari Allah pada kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, setong ulama ada bis setong kitab tempat nikah meribadai salawat barokah kana otona barokah ka penduduk na barokah kasan di Roma barokah terus dek bebe yajri ila waladil aulad terus kana otona. Jadi sebab orang lebur dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muga-muga salametan bagi samangken panika sareng maulid mantir pada katarema dek Allah Subhanahu wa taala saigana Muhammad Aiman Hazik bener-bener jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celakar bener-bener iyaku sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dan kaulah ajunan saja. Amin Allahumma amin. Mentro jadi nak foto sesolih atau sesolihah tadi boleh cerita mentro andi nak foto sebapa si ibadah ke Allah karena terus terang mun andi nak foto ibadah ke Allah orang tua naladi nama mesti nyiram beko sekali tetap oleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Arapa anakna dadi orang setepak, anakna tahu ngaji, anakna tahu abajeng, anakna tahu maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an anak ningi pondok, ningi rumah, madrasah. Orang tua anak masih kate ngerok geluk ben binina tetap oleh ganjaran dari Allah. Ada parlona waladin solihin yad'ulahu bukti anak nih kata maca bismillahirrahmanirrahim nih pondok tapi di mabui tapi di madrasah esoro mun guruna orang tua dua nah salamet lebar dari apa yang neraka bebas dari apa yang neraka arapa andi anak tahu maca bismillahirrahmanirrahim beni bahasa Inggris aja billahi beni bahasa Inggris terus tahu anggo mik beja hadis saya ajelas lagi bahasa Inggris riya hukum riya ya tak ada billahi tak ada maaf bening kau tak ada ka bahasa Inggris bening buduk kau le sekolah buduk kau le berdeni unija semester petok bagian pun deki sebutan dekau ilmu umum silahkan cari ilmu umum tapi saya ingat ilmu agama najak sampai pakal lupai karena ilmu agama saya bisa menyelamatkan anak sampian bengkau dekap pik iki panika ilmu agama anak maca Fatihah orang tua nama masih kata ngerok ben binina masih kata nih ngarik tetap oleh kejaran dari Allah nikah diantaranya kepentingan sampean benggolaan di anak maca sholawat ya iya Al-Qirab ring tu anak one genjaran dari Allah karena anak maca sholawat ke Rasulullah orang berpikir nih gimana maaf benih kau tanda ke ilmu umum benih kau tak ngaji sampean potra-potrena aku lihat emak terserah lah yang penting saya ingat ilmu agama terutama karena ilmu agama yang bisa menyelamatkan sampean ben kau benak foto neka parlona mun laju tadi saya sekolah sekali ya tak nyaman dia beria siapa sih dia dokter siapa sih dia pendapat camat siapa sih dia kalibun siapa sih dia polisi mentani ijazah tak bisa
kita aja. Jadi ayo pada jalan agama napa mapan, insyaallah bisa aku lagi, bisa abangun negara, bisa jadi bentengan negara sehingga Indonesia aman, tentram, kondusif karena banyak anak-anak sepenter di dalam bidang agama dan di dalam bidang ilmu umum. Ini kapar lona tadi. Pon terus jadi nak moto si fokus dari kuliah cerita. Imam Syafi'i panika imam si paling banyak pengikutnya. Katipun apa cerita anak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini asma'na Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i bodoh kitab kabi sa Indonesia ya percetakan kabi madhab Syafi'i kabi. Tanya kan iya dong. Iya dong. Dia lah pola mana. Gimana tak tahu aja dia lekak. Pon. Berapa cerita Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini ka abana nyamana Idris. Imam Syafi'i aslinya Muhammad. Mak baca Imam Syafi'i, karena dudukna Imam Syafi'i hanya Mas Syafi'i. Pantas hakika dudukna Asy-Syafi'i. Beria. Pon. Pakna Imam Syafi'i panikasanya ma Idris setong beto asolate bodoh niki perjalanan bodoh di tengah alas asolate duhur entar ka songai dekat ka songai audu tak mari balik ka audu ternyata beda anyukna delima ya anyuk delima ceret ikala mon ke Idris ikalak si delima kini kah mari audu idoer delima saya ngalak ning sungai idoer mari idoer ya jaring-jaring alem mun beuna ben kok boleh ra mari idoer kastah ya Allah abdi nak alero ya Allah abdi nak akan haram ya Allah pasera ka ento sandi delima malayu ikakan munden ko ya Allah sanu saanyok na andi na oreng ito ya Allah beduk di na oreng ira marah kakan yong Arya ke Idris riala Pak na Imam Syafi'i ya Aba na Imam Syafi'i salah abdi na ya Allah anyok na delima ito ikakan munabdi na ya Allah di na oreng ito ya Allah isare kasta mun sampean ben kula akan haram kata kasta ya Allah anak na buruk-buruk engko ya arapa abeduk haram pula na mama na benbuna yang kok termasuk matur salam medho kabeh amin Allahumma napon isare mun ke Idris kini ka isare sandi saya delima jere sapan di sari setiap jam buat songai de antilina songai de lau sari dodo yo depak kado jodoh ternyata itu bungku si Andi na sengkok delima jere ya jak na si Andi oh eki esok na ridho na ka into karena abdina mangki ayukna ning songai pas ekala ekakan mun abdina nyok narito na keajunan pahalal ajunan abdina enggak tak bisa jangan jadi bisa tengkok halal kalau bersyarat anak sengkok kabin dengan kangkok ndek ya genggu tak gunan tu tengah roti adi ya dema awet nadi iya ki ngoda dia tua lerpok lah ada ya enggak ini cerita tayan benar itu lebih saja karya kulit lah pada gue dia tak nyabakan tak kepuran jauhan bila murtabitak billahi lejekan kagapi jauhan umur ya gila iteri ya pon dari siapa dari takut nak haram ke Idris meninga eki siap abdi na ngabin oh iya jong tapi kok dia tahu gelu cabeluna anak asengkok sebebini nyamana Fatimah panika ibuna Imam Syafi'i keturunan dari Sayyidina Ali seret insyaallah 5 toron
Dari Sayyidina Ali. Mantonakan diri Nabi. Ia gak bergelujang. Egi pun apa gak minta. Anak asengkok sekotu ika bin mun bekna. Anak sengkok si bebini jeria. Tak andi tanang. Tak andi soko. Tak andi kopeng. Artinya kopok. Mata na buta. Tolok na tak tawa caca alias gue. Ndak benar. Ya, Aram tegak adi dia anda ya. Ya kok iya gila pada. Tapi ke Idris menikah karena takut haram. Soalnya bareng haram masuk ke dalam tabu, maka geli pikiran. Pikir tibi. Jangan geli pikiran, ibadah malas. Apa jangan Jumat malas lempoh. Apa jangan luhur lempoh. Arapa seibaduk bareng haram. Wal wailu liman qasiyat qulubuhum. Naraka uwil ikan di orang segeli pikiran nah nyajak ibadah tak ndak pikir tibi geniko beni bula si tau tika tibi kakak biniko di nale anu ayo beni moroke udah ternika apa krem bakruan ya pada boy pada malak lemak narya ya ongke ya kata kursi kok atau malu juga nih kocak kiai tapi penjoleng Aram penjoleng aduh ngubuki hampir aja kok ada tekuna datang kena iwe agak kapi iya hari ngapa jadi mata norok beding alam badan ujar yang bini nata datang kena iwe iya hari ya boleh arah siapa Rustam ada iya lah iya palak lemak je nanti salam tawa dengan fi amin Allahumma Rustam ya jadi yang mulai tahun sangang polo kan jangkok ya kartu na bedengkok jadi iya ya Allah ya Rasulullah terus salam tawa dengan fi amin Allahumma jadi berat ngakan bareng haram ni kan berat ngefek kana potong ngefek kana potong jadi sambian ben kaula Humaidi sareng Latifah sengak Muhammad Aiman Hazik cok beduki bareng haram menurut jadi anak foto saya masalah abad na tibi benerin tua duit na sengak ongku juga aja nyari riza minal halal kakanan jadi bareng halal tengok pon Idris apa ni boleh Idris tada tanangah tada sokona tada tak iding artinya kopok tak melak buta bui engki endak dan guna pokok ajunan rito si penapa delima saya akan beten kau cek delima cek ku nak delima coba pikir mun ibri semira rasa jan ya cari hari ya ibaduk ya tolos burukna na'udzubillah thumma na'udzubillah nyonjau dekat Allah subhanahu wa ta'ala mantar pada oleh ridwan Allah mantar pada selamat pada kapi satu jetusa dari aduk mantar sapora pada kapi kaulah benih anakku tepak wallahi benih aku tepak banyak kesalahan kan dekat Allah asli banyak kesalahan Allah makanya mantar pada sapora ben Allah pon anda benar Idris engki siap pokok di do ajunan iya ridho pokok nabe nande pakabin benentang anak si ina aja eki siap haram mun kok tande je haram tak laju kalondongan belum masih ngabes ya Allah ya Rasulullah ini kami sedekian jadi anak Imam Syafi'i masalah pon pakabin singkat ceritai pakabin mereka pakabin masuk ke dalam kamar ternyata depak ke dalam kamar dindam aduh ratin koning ben acacah tanang ngajung-jung duri tak bere-berenya ya Allah tak usah apa sekikir tak usah ya lakar koning tibi
papan jalan nama pancak nagelak tak di soko cak nagelak tak di tanang ternyata di tanang nyamana Fatimah kalau wari anu Idris keluar entar kamu tua ada mantu jujurnya mana ayo anu pak jujur jadi mantu ya mantu anak gedang ya Allah mantu apa jadi kawinah dia gedeng mantu anak hila ibri anakna sokon aku si marah kalian sakerap tiga bila anu roh tenggelangan nabi kita mata anak hilang mesti tiga kita ada ben budak beri anak dan tidak usah kau saya kajelil kamat tua saya ngajak lancang kolan mau maidi itu mau maidi lah ya roh lambek kancanang kau seambul juta kan jabun kau la bet nah maidi bet nah norok kompolan lambek kita di bini kaban abini dan dia cekak nyaman kedua ambu ka kompolan nala juji dia bergimat bino billahi mulai gini norok kompolan be kaban abini ambu tarik sis ya Allah ya Rasulullah saya ingat kamat tua saya ingat orang tua saya ingat jagal jenggal saya ingat kaguru saya ingat jagal jenggal mentor jadi orang selamat pon abalah ke Idris Kak Dinto bapak Fatimah putaran ajunan lopot dari debun ajunan Fatimah matana melak kopeng ngiding colok na bisa caca tanang ngabeda dugal aja soko ngabeda dugal aja ke itu bapak kalero ajunan enjak cong tak kalero cong artena Maria cong Fatimah jero cong mulai kikanak sampai kata dia colok namun tak maca Al-Quran tak pamunyinya menreng dina inter asir we kaum roh tak dapat kamu guna belegak buru keluar dari tanian nasi Asia di lah caca lah kangkan na buru kera cukup na kerana badana koko ya Allah nyari apa bedukan ya ya Allah malah kaca bebini terutama si banyak di tiga asyik nape asyik dunggi mata anak duh ya Allah mak minta dunggo dong bener enggak ya ring Mekah terselamat kepada kami amin Allahumma nah jadi berarti lesan Siti Fatimah muntak saking bareng bener tak epa cacah kopeng namun tak bareng bener tak epa jadi ngaji astana namun tak bareng bener tak epa ngalakoni mun sampean ben kaula andi mata lak manjelak kabinin orang lain ayo anu pada jujur ya pada ayo jujur kok dia masuk mahosok ngono kaula ya pada tak bener ya lain deui daripada kapilah yang kok ya ki awiri ya matur makana ayo genteng tuh ki pada matur selamat deh pada matur selamat deh pernah nikah tandona jek lakar orang bagus mata namun tak saking Al-Quran tak ipangabes mata namun tak saking ka orang tua dua ben ka guru tak ipangabes kala ben hormat aduh mapan Siti Fatimah saya kabin sareng ke Idris saya gila ngakan dunya napakna bareng napakna ridho kabin aduh alhamdulillah ternyata andi keturunan Imam Syafi'i saya nama Muhammad kitab etoro orang sealam dunia arapa apa nama pantak ngakan bareng haram anak na jadi orang yang bagus bila anak na bagus orang tua na norok bukti Muhammad bin Idris ijab apa Idris Muhammad bin Idris bin Syafi bin pasir terus detas lagi capok kamu dia nak foto arapa mak nak foto namul dia ring tuana mapan arapa orang tuana mak mapan bareng haram tak ikakan karena terus andik nak foto saya bagus apa napa mek sepanika karena terus terang estok kitab ide buagi orang nih kata bisa andik kauntongan bisa dari budu minan abakna dari nak foto bukti tore sambian mun mate siapa entar ka kuburna sambian
Coba bodoh orang lain antara kau kuburan sampean haram tak kira mun tak foto. Coba pikir. Siapa antara kau kuburan tiga buruk-buruk. Dibunuh iya. Ani kau saya dari nak foto. Mun andi nak foto bagus intare kuburan orang tua. Haumai di mate. Aiman intar al-Fatihah mama lamate pak lamate ya. Nanti tak akan buka wedin kuburan haumai tiwa. Begelu jadi masalah gelu ya dari. Maka anak nahuru Muhammad Aiman Haji Krot. Paintar kakudo na parhompot cokor bun kudo. Ngakar maraya lah. Arya buru umur 40 hari ngarkara dia. Arya galak kau maidi dia. Ngarkaran dia tanang galak kau maidi wan dulu. Ngarkar. Coba di kamar mentak ngarkar kala tiba. Ada teguna kotang. Ya Allah. Dina yang dina dibire. Beda tak apa. Ya Allah. Pon. Derajat manusia. Sampian bentuk le. Tengok. Jangan cari tamulan engkau orang nyabakan. Engkau orang jenang. Engkau orang jadi pada bayi. Yang penting aturan Allah etoro. Anak menjadi anak tepak. Maka sampian bila mati. Intare mun anakna. Al-Fatihah pun. Oleh kenjaran dari Allah gara-gara abna gara-gara nak foto pola nak sambian tak kira beda si intan dan lain anakna siapa yang ngarang kuburan tiga nih kau kepiber gelu nani kau bulu boleh nabe nih kau apa yang tara ya menihuan ada keberizal ya iya mungkin Muhammad Khalil Bangkalan dateng sama lebih Doteng 20 bis la ilaha illallah termasuk ke As'ad Sokaraja ke Abdul Majid Malandingan ke Abdul Hamid Pasuruan Habib Saleh Tanggul banyak jajar Arafah semate bagus mundika kan maraniko niko pikiran niko gigi pada dah beria malah ngerti niko pada Niko pengajian niko tepak niko malah paham. Jadi berarti sampean bengkulu karena pada coba nah ayo andi nak foto didik dek kajian dan jadi sabab oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Pola Muhammad Aiman Haji bisa jadi sabab masalah mat abek na tibi benring tua dua na tasaki kae nak nduk nagapi kala ben pengertian ilmu agama. Insyaallah mengerti ilmu agama di napoto manikat jadi sabab masalah met orang tuana. Cari tanah, saya ingat ketong cek bagani bareng haram. Dua yang mana bagus gentenglah Muhammad Aiman Haji telok ke gae mendet melalaki buan ketong tarapa lebih dari 10 tak masalah. Engkau anak saya nomor saya lalaki wallahi mun lek orang kali mare nyambri sape pasetong ke anak si lalaki kakiai-kiai Karanganyar Bengkalan Kapi mare guru cita telok malah bede si eka tori duaan si lama rajeri ya ki jeruak aja lah buduk ya Allah apa boleh si taiki kai saja bosok tani besi yang tu ya mimba nak jual magun negara peti tarik bunga jual Jodoh nak jual hak nak orang tua anak kudu kikae muntai kikae orang tua salah ke pangeran salah nengi bidang tata krama sambil tibi kiai oleh bagi kiai oleh saking muni bagi kiai saya nggak nyari selempom bina ya terkasih sambil tibi nyari selempom bina ya ambil roskoros tonton ke kiai rupu-rupu nengi jalan roh ya la tak mana lagi ada bagi kaki hawin aja begini kok mandi koros orang mandi lempo ya begini kok ya Allah patepak jadi insyaallah jadi sabab nak foto manika andi akhlak sesai andi kelakuan sesai malah nih stongket tapi dibuki saya nggak apa loteki madu Arafah masyarakat lagi matu akhlak ke male manis kalakuan nama manis tingkah nama manis tingkah
ka orang tua dua malih manis, ka guru malih manis, ka tatangga malih manis, ka sesepuan malih manis tengana. Beri madu ketap saja cari ya. Beni jangan kok guna made Pak. Beri ya. Pon KKE beri madu. Dekat sate hari tak apa aja. No medi. Jadi mbak nala juta neng tak apolongan lah jadi hari kita nongku. Aku boleh. Nang tenang mbak nama medi. Mbak nasi gombang lah kan nyenyak. Nambu dah ju. Pon. Terus yang tanah boleh saya ingat. Ring tua bini terutama saya ingat. Kadia Siti Fatimah. Gigi Buru. Ibu Imam Syafi'i. Saya ingat. Ring tua bini. Pabanya atu lagi dekat Allah. Baca salawat. Baca Fatihah, baca surat-surat pendek, baca istighfar, baca ayat kursi, baca inna anzalnahu fi lailatul qadri saterusah sarpaki ka kopeng sekangan insyaallah selamat dari azina saterusah. Nah ini kafarlona. Jadi saya cek la cukunan sosoe malolo. Artena sabuluna nyosoe beri ayat-ayat gelu sosona. Cek lah cu, ekor pat kan itu banyak orang, ya Allah. Pola anak-anak nangis, nyosua, ya dia nangis subuh itu ekor pat, cek lah bola, alerek kok. Mereka kan Pak Ebru dia, jadi beri malaikat, kau tahu ki ya gak sosok. Begeluh. Nauzubillah, tapi sosok si halal dia. Maka saya ingat, jadi sebelum anak nyoso Muhammad Aiman Hazik sebelum nyoso baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim Allahumma sholli salatan kama la tusallim salaman Kalimantan taman kan. Jadi dari kasona ruara surat salawat taisir ayat-ayat Al-Qur'an pas sore pagi kakontok nasosona pas kala Humaidi panyoso. Beni Humaidi lopot Muhammad Aiman Hazik panyoso. Beni Humaidi lagar nyorsor ya. Kibada benambian bengul pada nyorsor ya. Jadi nikah cara-cara kanggo jadi nak foto sebagus karena terus terang sampean ben gaula Humaidi sareng Latifah butuh kaduan anak foto se bagus cara nak akad cekik buru sing ngajak beri bareng haram cek pakani bareng haram sing ngak soon agi dek Allah doa agi ke Allah paling bersedekah kaya mungkin menikah terus baca ayat-ayat Al-Quran insyaallah bakal jadi nak foto bisa menyelamatkan orang tua anda lagi neng itunya lebih-lebih bagi neng alam akhirat amin Allahumma amin. Cakap dintolah saya bisa bertenggolannya piaki pon apa satu aja si ampun elaksan aki sarang nanda Humaidi sekeluarga garito Bapak Zakaria Bapak Masyarakat Centongan naga itu mantir kata remah ada ke Allah Subhanahu Wa Taala satu jena mantir tetia sabab ibadah dekat Allah Subhanahu Wa Taala mantir kacar dak ibadah dekat Allah Subhanahu Wa Taala saingkeuna itarima mun Gusti Allah Subhanahu Wa Taala teti sabab masalamat abana tibi benak fotona dok berbagi insyaallah bakal teti nak foto solihin solihat amin Allahumma amin ben muga-muga beten kula ayeuna saja andi nak foto mantir betul nak foto saya bener-bener ibadah dengan Allah saya bisa menyelamatkan sampean ben kaula ning itunya dan sampai lebih-lebih pagi ning alam akhirat amin Allahumma amin jangan ditolak korang lebih nak langkungnya sapora ben manabi beda pamator sekorang saya nyaar panggalian dengan para jurang setia terutama dengan tuan rumah sekeluarga nyuona sapora saya sebelum betul epon manabi pamator leres saking petotu dari Allah Manabi kalero saking dari buduna badan gaula tibi sakalan lagi nyon sabora nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain Allahumma jalla illahu jalla auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina wa asdiqana wa aqaribana wa jiranana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajalna ya Allah iyyahum min ahli syarri wad dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasun
hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ja'al Muhammad Aiman Hazik minas salihin. Allahumma ja'al ya Allah Muhammad Aiman Hazik minas salihin. Allahumma ja'al ya Allah Muhammad Aiman Hazik minas salihin. Wa tawil umrah Muhammad Aiman Hazik. Wa tawil umrah ya Allah Muhammad Aiman Hazik. Wa tawil umrah ya Allah Muhammad Aiman Hazik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-wala wal bala wal waba wal riba wal zina wal zina wal zina wal zina wal zina wal zina wal zalazil al mihan nusul fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah wa an sari biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Matur sakalangkong semoga sateja babulangan seampun bulan aki dek kabupaten kula sateja atat tikia tambana ilmu sebarokah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu se peten kula muljaki peten kula minangka pamerti lampah yang saat hari mangkin kak dito nyon sabora atas sateja kejangkolangan atas sateja kalau peten saya dari Tengka Polah Watawan atau terbesar karena putan gula masa biasa saya tak bekal lepas dari salah terdosa. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabuna si ampang sepak longkuna memenuhi undangan tuan rumah teretan peten kala humai di sarang alai Lutfiana terjuken Bapak Surahmat sarang Ibu Tolak terjuken Bapak Zakaria sarang Hamidah. Moga-moga para ajun setuju kadinto senengah ter sempurna alangku tantuk dek ke tempat kadinto terjuken moga-moga putra Muhammad Aiman Hazik kadinto moga tetia putra se soleh paratu dek pangeran atau rok dek parentana kesenganjeng Nabi terjuken lebih-lebih dek orang sepodua nah amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama kami majelis salawat subhanul kiram. Moga-moga dalam bajilah kumangken beten kaula selalu senantiasa menghiasi bibir kita dengan senandung puja kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا فدانا بمحمد ذلك
Kakun tete bentore cek didi sesaromben pangaji dek keahena oleh tetireng se aguna. Potani kakun tete bentore cek didi sesaromben pangaji dek keahena oleh tetireng aguna. Tetireng se aguna Dharadinul muayyad bidurin Nabi Ahmad. Dharadinul muayyad bidurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad Lalikal fadlu min Allah. Ya Nabi Muhammad Lalikal fadlu min Allah. Muhammad Aiman nikah potrana Aremangken maulang arena. Pak Omaidi nikah abana. Ibu Lutfiyah nikah rajina. Na Aiman nikah potrana Aremangken molak arena. Pak Omaidi nikah abana. Ibu Lutfiyah nikah rajina. Lutfiyah nikah rajina. Dharadinul muayyad bidurin Nabi Ahmad. Dharadinul muayyad bidurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad Lalikal fadlu min Allah. Ya Nabi Muhammad Lalikal fadlu min Allah. Zakaria nikah bana Humaidah babinina. Aremangken tantona bunga apel kompol bele-belena. Zakaria nikah abana Muhammadah babinina. Aremangken tantona bunga apel kompol bele-belena. Apel kompol bele-belena. Dharadinul muayyad bidurin Nabi Ahmad. Dharadinul muayyad bidurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad Lalikal fadlu min Allah. Ya Nabi Muhammad Lalikal fadlu min Allah. Oh potrani kadu cek gentengah katon ngalak deka bapakna. Pak Humaidi sareng rajina se ake bayi mak cek tauna. Dharadinul muayyad bidurin Nabi Ahmad. Dharadinul muayyad bidurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad Lalikal fadlu min Allah. Ya Nabi Muhammad Lalikal fadlu min Allah. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi. Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Nabi sallu alaihi salawatullahi
Humaidi nikah abana, bulut dia nikah rajina. Mbak Humaidi nikah abana, Ibu Lutfia nikah rajina. Are makin tantona bunga, apel kompol satu jena. Are makin tantona bunga, apel kompol satu jena. صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه Aiman nikah esona, nyaman omku nikah monyina. Ummu Aiman nikah esona, nyaman omku nikah monyina. Kakak Fandi nikah jokina, nyebekan timur kalongku ena. Kakak Fandi nikah jokina, nyebekan timur kalongku ena. Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. De bapak pandi kau lemasenga, coba lupa maus doana. De bapak pandi kau lemasenga, coba lupa maus doana. Bene pas kun se penting anga, male teti anak se soleh. Bene pas kun se penting anga, male teti anak se soleh. Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. Bapak Surahmat nikah embana, Ibu tolak babi nikna. Bapak Surahmat nikah embana, Ibu tolak nikah rajina. Are makin berdekat ya Allah, yang tosa etas pangkungan. Are makin berdekat jima, are makin yang tosa etas Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Potrane kadu cek gendenga, katon ngalak dek ka abana. Bapak Humaidi
sarang rajina se akebei mak cek taona putra nikah cek gentengah katon ngalak de ka bapakna bapak homai di sarang rajina se akebei mak cek taona sallu alaihi salawatullahi alaihi an-nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla bunga 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 Pak Homai di omku bunga senang 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 bulut dia omku senang bunga 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 Pak Homai di omku bunga senang 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 bulut dia omku senang Bapak Homai di tuan rumahna Ibu Lutfia nikah rajina are makin tantona bunga apol kompol bele-belena Bapak Homai di bedekat lima yang tosa etas bunga Ibu Lutfia nikah rajina are makin dudek bunga 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 retan mai di omku bunga senang 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 leng homai di omku senang Muhammad Aiman nikah putrana putra nikah duce gentengah Bapak Homai di sarang rajina si akebei mak cek pentera Muhammad Aiman nikah putrana aneka putra se pertama putrana Bapak Homai di Ibu Lutfia nikah rajina bunga 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 Bapak Homai di omku bunga senang 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 nek Homai di senang Ibu Lutfia omku senang sallu ala Nabi Muhammad
صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
hadra-hadra banjari panapunaki udah kapi olah cocok ngireng olati cocok satu je pas ke bekapi hadra banjari panapunaki udah kapi olah cocok ngireng olati cocok satu je pas ke bekapi cocok satu je pas ke bekapi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mungkin sekali itu minangka syair terakhir dari majelis salawat subhanul kiram menabi beda tengkala kose korang sontuk dek ka para ajunan seteja lebih-lebih dek tuan rumah kak dintoh nyon sapora se sebung batas eban akhiran idina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.